Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, sinina tumatua malabiku surah malabiku jamaah Masjid Rahmat yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, rilalanna iya waktu mabarakai degaga ada sitinaja ia makasingi puada sangadinna ada asukurukan marajai lau risisi arajanganna pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Selawat tempat patuta dena paja ikiringangi lauri ale malabbi'na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sinina tomato malabiku surah malabiku ia angkeri masewi ripong Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkadang kasi wawatu Nabi sallallahu alaihi wasallam tudangi si bawa sahabat takumak berikade Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, sahabatku, niga tau melok makkatan nimas sa ilimesi wasewa, nanigi tau makkatan nimas sa ilimesi wasewa, majapu iya na tu tau salama rilino nan niya ri asri mondrin na pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu nama berikan Nabi sallallahu alaihi wasallam riolo na sahabai iya sahabai wat piro pada mamakkoy. Gangka na napinri liman na pangluta Abu Hurairah. Ya. Pangluta Abu Hurairah napinri liman na Makkah de Abu Hurairah. Iya ya Rasulullah. Gangka na waktu na nama depe napinri liman na Abu Hurairah. Ya. Maju Nabi sallallahu alaihi wasallam lawi nakatan nimas liman na Abu Hurairah napa nak beritaya Nabi talimese wasiwa. Nakatan ni liman na Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam nakatan ni napa mak beritayang na puada Nabi ta akade nomor di ya. Tentu iya makade Abu Hurairah na pudan Nabi ta tapi si tongat-tonganna sininna sahabat ay ang keriolo na milukmanang na pudan Nabi ta. Dan tentu bukan hanya di depan sahabat na Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu risininna ummakna pada milukmanang bahkan risininna rupa tawid pada milukmanang na palabangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya na hiro limisi wasiwa jamaah yang dimuliakan Allah, riga angkana ripakkatan yang emas ri Abu Hurairah nanya risinin na sahabai ku itu parisinin na ummae anrange risinin na rupa tawe. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqil maharima takun a'badan nas. Pasanna Nabi sallallahu alaihi wasallam maka di kumilu kisalama rilino nanya labang ri asri mondrin na pung Allah Subhanahu wa ta'ala ittaqil maharima takun a'badan nas. Kela-kelai ya rega usahakan ni si matampelewi anu naharangi pong Allah Subhanahu wa ta'ala takun a'badan nas nariko angke rikero pada mupapole
majappu idi na tu tau kami nam makasip pakasiwat dari Allah Subhanahu wa taala. Takun abadan nas. Idi na tu tau kami nam makasing pakasiwat dari sisino Allah Subhanahu wa taala. Aga hubungan na pakasiwenge nin pole risewa-sewa anu naharangi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia ata matinulu makaswiri pong Allah Subhanahu wa taala nasaba mapaccing ni sewa-sewa yang kay mutamar ilalannas lanro alina. Terkadang dia ata napolewi aku tukutuang bahkan napolewi ya makkutukutu nasaba sewa-sewa yang kay mutamar ilalanna watakkalina. Maka tau angkay malak jagai madicengi ia anu angkay naharangnya agamata majappuya na tu tau matinulu tau makasing pakkasiwianna ripong Allah Subhanahu wa taala. Marisa nga risisita jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi kisah yang sering kita dengar tau angkay jajiapan rita maraja, tau angkay jajiapan rita maraja ternyata tomaton nariolo malakda na jagewi anu mabicue nan niya anu cedee oleh risininna malakda na paratika angke halalakna halulukna ya angke mutamar ilalanna watakkalina gangkana jajengi se di wija-wijai mancaji wija-wija pandrita maraja jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu maharimatakum abadan nas. Illa-kellai pada mitawi anu naharangi agamata. Rilalanna agamai, ripassalanna anu naharangi agamata secara garis besar tak bagi wiri dua bagian. Secara garis besar tak bagi wi poli di dua bagian. Nomor sedi anu harangi poli ripangkau kange nania werik kadai. Kega na yeru jamaah dimuliakan Allah. Inaritu ipat diri wi atinna padat terupa tahu. Sei naharangan agamata. Iya. Ipakatuni padat terupa tahu. Sei naharangi agamata jamaah dimuliakan Allah. Icaci maki wi padat terupa tahu. Sei naharangi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah sidinna haram oleh ripangkau kata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, haram pole ri andrewe nan nia inungannya yang ke mutamar rilalanna 3 rota. Yang ke mutamar rilalanna watakkalita. Nah ieu mancaji tanda tanya risisita di jamaah yang dimuliakan Allah. Madarrin idi de nai perhatikangi melona halala, melona halulu nalulu manang. Yang penting ang kamu mapimasuri watakkalewe. Dek nane jampangi wi, dek nane pekiriki wi, melona makasing, melona maja, dek nane jampangi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah nigi tahu dek nane lo jampangi wi andre inungan na pole ri harange. Majapuya na tu tahu tu matana yalina pa pole ri pakkasiwi yang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah nigi tahu dek nana jampangi wi aharangan na sedia sewa-sewa. Halalakan na sedia sewa-sewa. Melo na halala, melo na halulu, nagandrusu manang. Maka jangan herang narik kumatana yuli sujuk masumpah ripong Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan herang narik kumatana itimui ipu ada madecenge. Jangan herang narik kumatana imatai. Matana ibulu matai iyakai ikilekeng miti anu napuriu pung Allah Subhanahu wa taala matana ducile mingkalingangan anu napuriu pung Allah Subhanahu wa taala magai terkadang hal-hal yang kemutamar dilalanna 3 rota siap boporengi yang ke jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sining tomatua malabiku sulasura malabiku yang ke ria masewir pung Allah Subhanahu wa taala. Pekko ni palipa ustaz nariko to terpaksa nariko de gaga maka sangadin nero nariko de gaga wadin sangadin nero nariko de ni yandero agage mateki ya nariko mateki padelona nariko yuni alewe pada tu alena nariko itapang ele mutamar rana kapaccalan na Allah Subhanahu wa taala de gaga persoalan rilalan agamata de gaga solusinya nariko betul-betul manas sanas satungamui
narik kode nerianre rotomate maka angkalalan na wiring agamata wat dimu yanre itu narik pomate ki itu narik kode yanre ro agagat. Contohna harangi bangkewe rianre tapi narik ko opo kita ngana ala nadega gawat di maka yanre narik ko tania ero narik ko dene rianre ro agagai matiki maka angkamu lalang na wiring agamata yanre wiro secukupnya jamaah yang dimuliakan Allah. Maka de kaidana al mahzuratu tubihu ya al mahzuratu ya agar ro kaidana ro ya tiga agamumpo ya naiya darurate napa pole wi anu harange al mahzuratu tubihul mahrumat ya naiya anu keadaan darurat waddingi ipogau anu naharangi pung Allah subhanahu wa ta'ala tapi yetomi sitinajai narikomelo ki manre malimpa-limpa tentu taniana darurat jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sining toma-toma malabiku surat-surat malabiku yang kiri masewi ripung Allah subhanahu wa ta'ala ad-daruratu tubihul mahzurat mumpuni memang ad-daruratu tubihul mahzurat naya anu darurat waddingi ijama anu naharangi pung Allah subhanahu wa ta'ala ko darurat kebiasa kebiasa si bakku sirun tukor meskipun tene haram canda-candaan agana podangi maka daerah pa ustaz ini podangi ro nisbana milo mopi ga mak bini ya maka dai eku ya ai dena ji mi selemakna denu selemakna nak kada tunga moga nak kada denu selemakna kecuali dalam keadaan kepepet ada pun musalebu pak tu ngako tu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ittaqul maharim takun abadan nas dikil-kil kimpelewi anu naharangi pung Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah ina tahu matinulu papole pakaswiang. Nomor 2, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Angkai mupuriyo anu angkai napak itutori kipong Allah subhanahu wa ta'ala. Angkai mu tarima badece yang kay napak idaleri kipong Allah subhanahu wa ta'ala. Majappu idi na tahu agnan nas, idi na tahu kami nasogi. Idi na tahu kami nasogi. Hadirin jamaah dimuliakan Allah yang selama ini ya istandar taida makadiyero yasengi tausogi tau mege waramparanna yero yasengi tausogi tau mege ya sewa-sewa na bulaiwi ternyata di sesena agamata tausogi kami naman nasa-nasa ya nartu tau angkai purio madecing anu angkai ipokangkang ngirpong Allah subhanahu wa ta'ala tau angkai Kuriyo madecengi anu angkai pakitutori wirpong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba angka tahu maiga waramparanna tapi de panulle manyemenyemengi waramparanna. Magi na de nulle manyemenyemengi waramparanna. Nasaba ini yemi roturi ni tay tawe naita na de naita wi anu angkai na pokangka. Yemi roturi na punewi tawe naita yero na punewi de nulle sukuruki maka to mapakwe modele ne de nulli menyemengi wi waramparanna namu mani meiga waramparanna jamaah dimuliakan Allah maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam tau angke purio madicengi anu angkai pakitutori wirpong Allah subhanahu wa ta'ala anu angkai wiwiringingir pong Allah subhanahu wa ta'ala ia natu tahu agnan nas ia natu tahu sogi man nasa-nasa makanya jangan herang mega tahu sogi tapi taliwa-liwa batena yang kana namo anu na tawe meloto na cecengi padahal malupu di bolana angka nagaluna tapi melo mopi male anu na tawe mereka diperbudak dengan harta kekayaan jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa mereka diperbudak dengan harta? Nasabak dena sukuru kiwi ia angke riweringingi ripungobahu subhanahu wa ta'ala. Sining toma-toma malabiku sulah surah malabiku ia angke ria masewi
rupang Allah Subhanahu wa taala. Padahal la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Padahal iku melo pada fikiri ke jamaah yang dimuliakan Allah. Iku pada melo fikiri ke jamaah yang dimuliakan Allah. Narik kuang kaki pada makasing bateta syukur insyaallah angka kitu lolongan anya menyemangi lilino dan nia riwanua akhirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Masya Allah tabarakallah baru-baru di berita. Tidak tahu di mana daerahnya. Angka bola liwak kanjakna ukiran. Tapi karena make gato melo masih lagi ya boleh mate pun nana boleh kebetulan ya boleh digaga punne bola digaga anak na manang mate ni benena mate to ni lakenna akhirnya boleh ya si songsungi boleh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itana ipasipulung itana ipokangkang tapi karena lede ni gaga punnewe angkana sinsungi pak dan rinna angkana sinsungi agak sana angkana sinsungi adena angkana sinsungi lugi-lugina hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sinina toma-toma malabiku sura-sura malabiku angkir ya masewi rupang Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 pasanna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam padecengi wi bateta pakasingi wi bateta si lumpulung si bawa bali bulata takun mu'minan majappu idi na tau mukmin makasing ya. Takun mu'minan pakasingi wi bateta si lumpulung si bawa bali bulata pakasingi bateta si pakaraga-raga si bawa bali bulata maka idi na tahu mukminan tau mukmin makasing nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maku kue zaman dimuliakan Allah, madarri wi to mabilai siseng, to poli Surabaya iriseng, to poli Amerika iriseng asenna, iriseng umurna, iriseng modelna, tapi bali bulata dene iriseng jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya batewe si lumpuluh puli seliwang tapi bali belawi dek nang katui sitte kang jamaah yang dimuliakan Allah. Padahal takaranna tepat na tasende rupa tahu ia naritu angkai makasingi batina si lumpulung si bawa bali bolana jamaah yang dimuliakan Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi tahu matapat tungat-tungan lauri Allah taala nan nia asrimon rinna fal yuhsin ila jarihi tarulalui makasih batina si pakaraga-raga si lumpulung si bawa bali bolana jamaah yang dimuliakan Allah. Pakutanana magi nak kada mukmin ang ukwe Nabi sallallahu alaihi wasallam aga hubungan na weri kada mukmin si bawa bali bolai. Ye ko mukmin ya. Mukmin itu dari asal weri kadane ro mukmin maka de amanah. Ya. Amanah. Aga yasang amanah aman. Amana ya'manu ma'manan wa amana ya'manu ma'manan wa amana ya'manu amanan wa ma'manan fa wa aminun wa dzaka ma'munun mu'min. Wa dzaka mu'minun. Ya. Itu rekadana aman. Aman mukmin. Tahu matapat tungat-tungange ia angke bali bolana amangi poli ripangkau kena maka itu tahu italla tahu matapat tungat-tungat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu ashabi inda alihi khairuhum li sahibihi wa khairum jirani inda ailihim. Ya. Sede-cede na pole ri kutumanna ya tahu maka singi lauri sahabatna. Cede-cede na poli sewa itu mana tahu maka singi ampe kedona lauri bali bolana. Tahu maka singi ampe kedona lauri bali bolana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya narik kumiluki na akuiwi Nabi sallallahu alaihi wasallam
tau mukmin tongat-tongang, tau matapak tongat-tongang, ya naritu angkalaloi pakasingiwi ampe kedota, pakasingiwi wirik kadata, pakasingiwi pangkau kata lauri bali bolata. Amina, maka insyaallah angkani nangakui Nabi sallallahu alaihi wasallam tau mukmin tongat-tongan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah, kani Nabi ta. La yadkhulul jannah, dina mutama rilala suruga. La yadkhulul jannah, dina tama tawi suruga. Man la ya'mana jaruhu biwaikahu, dena tama suruga tawe nasa nabita. Man la ya'manu jaruhu, bali bolana dena matenang napakua pangkau kena. Bali bolana dena manyamang napakua kido-kidona. Bali bolana dena mamatin rona napakua pangkau kena jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam makada la yadkhulul janna wallahi dena tama suruga. Tau angke de namanya bali bolana napakua kido-kido na jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat irita makukue makega, mari kita lihat tetangga-tetangga kita. Launime ne rita bali bolata, launime ne ipakasingiwi si paragaragata si bawa bali bolata. Jangan sampai idi liwat lakda asona, idi liwat lakda asota nangkai bali bolata liwat senna. Jangan sampai ini liwat lakda tabolo-bolo waita ribolata nangka bali bolata liwat rajinna waina. Jangan sampai angkai di liwat tamrena bolata na angkai bali bolata liwat pengakna nasabak tap lawi angini pole ribolata jamaah yang dimuliakan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai kita menikmati musik yang terlalu besar, kita happy-happy dengan suara musik yang terlalu besar, dengan salon yang terlalu besar, dengan setelan bass yang begitu besar, sampai wedding narepak do cile sehingga bali bolata dek namanya mang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi la yadkhulul jannah, dena tama suruga tau angkai dena mammatin rona bali bolana napakua pangkau kana jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sining toma-toma malabiku sura malabiku ya angkai ria masewi ripong Allah Subhanahu wa taala. Nomor apa? Wa ahibbu linnasi ma tuhibbu li nafsi takun mu'minan. Nomor apa ya naritu pojiwi taulenge pada bateta pojiwi aleta. Takun musliman, maka iko na tahu muslim tongat-tongan. Poji witawe pada bateta poji wialeta, maka ini na tahu tongat-tongan muslim nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hubungan na wirikada muslim si bawa tau angte poji wi tawe si pada batena poji wi alena hubunganna yero muslim oleh riwirikada. Aga nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam salama, aga yasa salama, aga yasa salama, yenari tu salama tawe oleh rikedo-kedona. Maka orang yang mencintai orang lain pada batena puji wi alena, maka yena tu tahu muslim tongat-tongang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasabak maka iga tahu, ya. Maka iga tahu dena pojiwi narik ko gerak-gerai neki alena mak bicara torimu pulumu tellu na pake. Make ga tahu dena poji itak kaburokiwi tapi alena na poji takak borokiwi tawe. Make ga tahu dena poji wi iballewi liwat china narik ko iballewi neyakia alena na poji wi ballewi padan na rupa tahu. Make ga tahu dena poji narik ko igaw bawangi na alena na poji gaw bawangi padan na rupa tahu. Make ga tahu dena poji wi narik ko ipat diri wi niya kia alena poji wi pat diri wi padan na rupa tahu. Make ga tahu
dena poji narikku yilli killi niyakia alina dena paja milik killi tawi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, narikku tawi na cerita la haula wala quwata illa billah samanna dena minga mappa mula kanu kuajena letu capa ulokna na uja materu abang alin na yuja liwat caina jamaah yang dimuliakan Allah. Maka kata maku korban. Ya. Na poji cerita tahu alena na caccaner ko cerita. Na poji milik kelle tahu alena ni na poji mil yelle kelle. Nauzubillah summa nauzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam maka de poji wi tahu pada bati tapuji wi alita. Betuangan ada jamaah yang dimuliakan Allah narik ku icacai narik ku dene puji wi narik ku itakaburuki wi ajak mutakaburuki wi tawe narik ku dene puji di narik ku ibaleki ajak mubalewi tawe narik ku dene puji di narik ku igau bawaki ajak mu gau bawang tawe nasaba yakin dan percaya sininna tu pangkau ketta angkai tatana riale risiseta na agi itanang ia tu matu hidup jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sama manusia pada terupa tahu madari okko olok tak babai lori atau tunget idi jamaah yang dimuliakan Allah bakal ri keluarga tak. Ya tahu Pak Bu. Kisah nyata aja napa wi ente kampona. Yero tahu itu malu binengang. Malu binengang lakenna liwa gertakna benena liwa cantikna. Ya. Lakenna magertak benena macantik. Kira-kira kololongan yang anak ibu kong kanakna pasti ya koroni magertak. Ya komakundrai macantik nasabak magai asaranna makanja. Ya. Asaranna makanja. Tapi apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Ia tahu malu biningenge, ia komite tahu mabulung. Tahu mabulung. Dena pa aja nak kadai. Kadai tahu malutong, maka dini tahu silalo na tama upangnya, maka dini tahu maka dini tahu gaji na pura na tuno api tahu. Pokoknya sekak na puadangin na rekuang kataw bolong nita. Sekak na puadangin na rekuang kataw bolong nita. Ya, sekak na puadangin na rekuang kataw bolong nita. Sehingga apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Qadar Allah. Semua yang pernah dibayangkan oleh manusia, teori-teori yang dibayangkan manusia maka depo magerta ilaki macantik bima binewi pasti iko anai pasti makan jatoi. Tapi apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Ternyata anakna mabulung pada pader to nak kalimat nak kadai. Pader makan. In ahsantum li anfusikum. Nari kumapidece kitu menna alita matutu tapi decengi yang namo nari kumapidaki alita matutu tapi jari. Dua, ini kepada sesama manusia. Itu sih lo okolo Magai yero to malo biningan ya to malo biningan ya. Ya. Makanya bahaya di to malo biningan apalagi ko malisa yang makna bahaya lah dia di masalah hidup. Na tabak baik ko anak. Ya. Ya. Tomalo biningan ngero, ye komite coki, yero coki dia na paja na geti ingat na. Geti ingat na coki. Iya. Mite coki, ye komik pikir-pikir. Juga hubungan na. Komite coki na geti ingat na, iya na mita coki na geti ingat na. Coba na kapa docilin na toman. Agni apa yang terjadi? Padahal yero nangero belakin na ingat na makatandre, mancung. Benena macaca. Ingat nah, kejadiannya anak pasti makan jatuh mati ingat nah. Tapi apa yang terjadi? Karena gau na. Turi nageti ingat ner cuki kong kacuki ni tanageti ingat ner cuki aginna anak na. Lolongan apa yang terjadi? Jejengnya anak penyak yero anak jamaah dimuliakan Allah. Penyak. Magai pangkau kata jamaah dimuliakan Allah. Maka di sini saya melihat biasa tomatoy angka gaga biasa naparingaranga tomatoy di sesene idi tomallo biningenge terutama idi malisa beneta madari ni na jagewi narit kuang kakido-kido melo ipugau dalini ya wingeram lada biasa ya apakah hubungan nakadar Allah karena setiap tindakan pasti mencaji parilo doang
Cegero nomor sidi wengerala de ager wengerang ya madariero na cengi na pemelengi tomototta majuleke ajumpara ya 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 makader matu ajumpara aja kama masus sangi anana ilalang terutama agisan terutama biasa bapakna pakor ya jelas tantuna pengallahu subhanahu wa ta'ala mino patantui tapi singkat tungka kido-kido tai di rupa tahu pasti ada agak sana pasti engka dampakna ku keluarga jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ini teman-teman lebiku maka ipoji witawe si pada bateta ipoji wialewe narik kode na ipoji turigati do cilita aja tagatti do cilina tawe ya kode tapoji witurigati ingat ta aja tagatti witawe artinya apa timbang-timbang ya lewe sebelum ipugau lok ritaulenge angkagogi mapide celori di jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu paman ahabba an yusassiya dinnar wa yudkhilal jannata fal ta'ti maniyatu wa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nasi allati yuhibbu ayyuta ilaihi maka deh Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi tahu melo ipas salama mo melo ipas salama pole rilalang api ranakan pong Allah Ta'ala nenne iputama rilala surga pamaseno pong Allah subhanahu wa ta'ala tarulaloi angkay matappari pong Allah Ta'ala nanni asrimon rinna makotoro pemang tarulaloi silumpolo padan rupa tahu si pada batena silumpolong laurialina jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala betul ada tarulale mapangkukan lauri padan rupa tahu si pada batena mapangkukan lauri alina jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala artinya apa narik ku icacewi itaka narik ku nataka buruk kitawi aja na itaka buruk iwi narik ku icacewi turi nagati do cilit tawe aja na mugati do cilin tawe narik ku icace narik ku turi pasisapi sandalae aja na mu pasisapi sandalae narik ku icace narik ku nailekele kitawe aja tuna milikili tawi jamaah yang dimuliakan Allah makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak lalu maka dewi tomotomu kasih dia desa maka dia Nabi ta ajak lalu maka dewi tomotomu maka dia itu piku cerana jina ya kade tomotomu na tomotata dena ni ulene kade tong de mulai maka de tomotomu tapi ko maka de tomoton na tawe na panak ne rumah kade mati tumotota maka padelo na nariku idi tak kade-kadewi tumotota aja lalu mutune tunewi tumoton na tawe na sabak anak na maturo na tunewi tumotota maka pada toi nariku idi tune rialewi tumotota na nigi tau tune rialewi tumotana majepuin itu tau to madura kari tumotoy na nigi tau madura kari tumotoy na'udzubillah summa na'udzubillah jamaah dimuliakan Allah. Sining toma-toma malabiku sulah malabiku yang kay ria masewir pengallahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tuksir daika fa inna kasratad daika tumitul qalb. Ajak lalu may gami cawa. Ya. Nasaba iya tu tau mega mi cawai iya tu tau mega mi cawai tumitul qalba napamate wi atie tau mega mi cawai napamate wi atie banyak ketawa napamigewi napamate wi atie tapi terlalu banyak cemberut agar mi puga kumakwe ikut turito mi cawa napamate atie tapi kotor itu cemberut ay makor na kada na cengri pa ustaz termicawa jadi turito mapadisi na aga na pala akatana batuan na jamaah yang dimuliakan Allah ang kami matwa atau micawa taliwat-liwat iko iro micawa aga sana yang normal ya iko micawa normal kami tahu micawa taliwat-liwat mita micawa ya bahkan kalau pahiba dia agak persoalan tak pemicawa bahaya ya nah iya na bahaya
Ya. Akhirnya anu mapak di cawe-cawe ni aku kue tenan apa tu tatala-tala ya ir mapak terterir ulah biasa madari lenyan ir mapak terterir baka madari amat yang ini tahu yang mapak di cawe-cawe ya kebiasa pak amat ya macai-cai amat yang macai-cai ya la haula wala quwata illa billah. Ini teman-teman lebih ku surah lebih ku angker ya masir ku Allah taala. Iyyaka wa kasratud dahik. Ya. Ali tutu ilale menata angke mega mi cawa. Ya, mega mi cawa itu sana kami mato cawa pak. Ai taliu mi toje pokoknya semana mi lo tak dimpa isi mi cawa ko matai mi to. Mangu mi. Ai itu yang larang agama ta. Tapi kalau hanya ketawa normal, karena yang mendatangkan sifat bahagia dan sifat sedih adalah Allah, yang mendatangkan sifat ketawa dan menangis juga dari Allah. Maka ketika itu adalah ketawa normal, maka insya Allah ikut cawa-cawa cak biru moria. Ya, Nabi ta, ya, biasa cawa-cawa cak biru, miti sahabatna, miti pangkaukanna. Ya, yang terkenal dengan sahabat yang selalu usil Nuaiman, ya. Biasa nampak di cawa-cawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kuero mi cawa-cawa tak bongkang ajena, rampa-rampa di mana, mangu atimuna ayena. Mi cawa. Iya, napa mati hati jamaah yang dimuliakan Allah. Napa bileki poli ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kawasak wa kasratud dahik. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ali tutulalu itu mana mega mi cawa. Fa innahu yumitul qalb majappu tau malakdai mega mi cawa napa mati wi ati. Napa mati wi ati. Ya itu naji bahaya pak. Iya pernah hebat cermin narik kong kacawa-cawana. Kalau mana mau mi cawa mater ruje. Ya itu bahaya. Pak pikutone jina yasan ni mati di lucu dia nami cawa tahu. Jadi dia pacarmi mi cawa. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya kawakan 100 dahik ali tutilale tau malakdai mega mi cawa. Fa innahu yumitul qalb majab itu napa mati wiati wa yashabu binuril wajhi napalanya itajanna rilalanna tapai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah teman-teman lebihku surah malbiku. Pasanna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah kata ni masa di mana Abu Hurairah. Nah puadai dan tentu bukan hanya untuk Abu Hurairah dan tentu bukan hanya untuk sahabat, tapi insyaallah di sini na umatna bahkan di sini na rupa tawe ya kepada kata ni masa ya limesi wasiwa insyaallah ini na tahu selama rilino lebih pamati riwan wa akhirah. Kega na ero nomor sedi itaki mahari matakuna abadan nas kila kimpelewi anu naharangnya agamata insyaallah ini na tahu makasih pak kaswiat dari Allah Subhanahu wa taala warda bima qasamallahu lak takun aganan nas ipuriyoi ipuranui itirima madecengi anu na bakti itu Allah Subhanahu wa taala dali yang kene weringin Allah Subhanahu wa taala majepu ini na tahu sogi man nasa wahsin ila jari katakum mu'minan maka singi bateta maka singi ampi kedota maka singi sifat-sifata lauri bali bulata majepu idi na tau mukmin tongang-tongang selanjutnya wahbil linnasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman ipoji wi padat tarupa tau sipada bateta poji wi aleta batuanganna ipangkau kang itawe sipada bateta mapangkau kalori aleta mak berikada kilori padat tarupa tau sipada bateta manyamang ring kalinga to angke mak berikada riseseta wala tuksir dahika fa inna kasratad dahika tumi nomor 5 yang terakhir ajak na migalak dak micawa na sabat tau malak dak mei ge micawa na pamate wi atie na palanya itajangi nennie cahayae rilalan na tapai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yenai mencaju papali seri sisi di mana nge mudah-mudahan insyaallah angka manake na winru ki pong Allah Subhanahu wa taala di mata pogau gau madicing natironga kipong Allah Subhanahu wa taala si mata tajangi wi gau ya pada angka melu ipangkau kang sehingga idi manang selama kirilino lebih palimati riwan wa akhirah lebih dan kurangnya mohon dimaafkan waffaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.